New Trap National Youth Front kalalap yakawe gadur blay thau hakamala bahajrong du jong ka office DTO kabadan hala chumia Shillong kaseng kalalap yakate gadur blay thau balashna ka plastik haka jing thmu le yakandu ya deputy commissioner jong ka tanat tax hakate ka office mentaka sngi baar ka khat khandai tarik nailur haja ar phaulai uba Steve ubade u general secretary jong ka HNYF habakran shakilat pathai khobor ulapan pau ka jinglingo baki barjala ki bawan bala shna ya ka benta jong ka office kila yo lat pat ban shna ya ka durblay thau ban yo mani ulaong bagate ka de ka office tray kam om ka jaka mane blay thau jong ki barjala tulis nyat tok kembali nyat tok Jadi siang iwan dan kam sini punya bentuk yo commissioner tax dan dari apa yang tanya lagi tak ini ketika dur pe thang te pe bu te ketika penlingo ini nak kata ba akan dur kom ba kila ban bu ini dur pe thang mani ani profit nong kiwi nanti bikin le ini tolong mentani besar mentani layu alat nah banyak le kan boman ini pe sepatu nak kalian ke office kepada bentuk yang ini jadi ini akan nurut video jinggat man bu beli thang te nong kalau kayak itu ke bom internet kalian ini jadi ada kalian shortcut semua banyak dia punya nah akan nurut ki ai permission akan nurut lah melor begini tangki nomor lah ban bu beli thang te kami hap ya kalian itu ni kita ini kok mendir kadan keren mal mendir kadan kita balik mani sebenarnya balik mani kita lagi berbuat angge post office kami hap ni tanya tahu apa macam government office ini buat belum ini kan manipulate ni kayak betul ni kayak kio buat unu kini ki nong tre ni ban penolong sekam manipulate ni mereka government office ni kamdai ke sekam manipulate buat ini ki kasih tanya ni mak ban penolong jingseng ni ini ULSA kisah ni yang nak penunggu ini keseng ni kalau ba ini lungo bukan ikam government office kadon kembali jika manipulate bang ini tolong kami hap kan ni di beteriak ni makan aru kadang ba iyo abu beli thau kau kami hap kami sewat kita tawan semat kan nyuat kan anu boleh tam kemudian makanya ke office kamdai ke kam ni beli thau kamdai kemundur kan ban niwan ni ndai niwan ban pet ya tai niwan ko ke kam ban ni kendu jon musnu ndai long to penungo uta long ngin lapo ni yi ban badon dak ni mandir ni jika meni beli yo la sa kala mandir ngimla padang ma sepo jakat rekon sekar sejrong di mandir ngimla pedian ngak ban dia ya sedang sa mentak ko ngidang la dah cadin hubut sudah ngimla sudah malik es susah sang kejing khnum